welcome back to my YouTube channel. Mumbenze gute, it's your girl Chris Hoza ndagarutse kugira ngo dusangire indie reaction video. Nkuko muri kubibona kuri title tugiye gusangira indirimbo y'umuhanzi Berry Music. Harashize igihe tudusangira ibihangano bya Berry Music ariko mbonye ko yasohoye ibihangano kandi namwe mwana bisabye, so ndavuga nti reka profit turebe indirimbo nshyashya yasohoye yise Ma. Mfite amatsiko menshi cyane, indirimbo y'urukundo nkurikije ifoto nabonye inyuma byanze bikunze bamwe muri mwakanze muri iyo ndirimbo kubera ibyo. Listen, indirimbo y'urukundo ubwo rero murabizi ko kuri Hoza atacikwa n'indirimbo nk'iyo ngiyo, so you guys know me. Okay, so niba uri mushyashya ukaba utarakanda subscribe utegereje iki? Ntabwo turi kubyumva, so kanda subscribe kuko hano niho biri kubera nyereka urukundo kuko you guys nanjye mba naberetse urukundo ntabwo mba ntagize, sibyo? Subscribe right now kugira ngo ntucikwe na video nk'izi ngisi cyangwa se n'izindi zitandukanye sangira namwe kuri YouTube channel. Urugero mperutse gusangira namwe video y'isaha, ndabizi isaha ushobora kwita wikanga ariko nkubwire ko ari video ngufi cyane kubera ibiganiro byari birimo, ibiganiro biri juicy. Oh, that was a juicy video kandi sinandi nyene narandi kumwe n'umukunzi wanjye, so ugenda urebe video duherutse gusangira hano kuri YouTube channel. Okay, so that's inside indirimbo ya Berry Music. Are you guys ready? Let's go. You make a man sing na na na. You make a man sing na na na. Oh, you guys know ijwi rya Berry Music nari ndikumbuye ni nayo yayo, so I love it. Yo, it's been a minute. Berry Music cyangwa ningiye gutakurikiranaga ibihangano bye ariko numva ngira ngo arashize igihe. Mumbwire namwe abafana be hano hasi, mumbwire yarakumbuwe, right? Arashize igihe. Anyways, dukomeze. Nibyo mubwira mushaka ubyumva mama. Hey. One night, one night, one night. Give me one night, one night, one night, one night. We know ma, baby give me that thing. Timuhe ijoro rimwe. Why not one day? Why night? Why night? Ah. Anyways, atimuhe one night rwose. Sinzi impamvu ubwo nabyaraza kwitubwira. Give me that thing. We know ma. Okay guys, you guys know it's a love song, so of course hari chemistry, hari izo ngoni bari gufungana. You guys know this. Listen, ni ibintu bisanzwe, tureke no gutangara, tureke no gutungurwa. It's normal rwose. Hey. I love it. Kana kantu kagataito kitwa Ma, uri kumva ukuntu ari kukagarura mu ndirimbo, akagarura muri lyrics iri mu bwenge cyane, indirimbo yanditswe mu bwenge cyane. Very smart, very smart. Indirimbo zose za Berry Music ziba zirimo sinzi zirihariye kugeza ubwo indirimbo twasangiye hano kuri YouTube channel, indirimbo nakunze kandi ziba zirimo zituma rwose utibagirwa uwo muhanzi, you know, abafite agakoryo ke. Buri muhanzi buryo bafite signature yiwe, so umuhanzi ubikora neza buryo bafite ukuntu, you know, abafite ukuntu akwica mu mutwe, you know what I mean, agusigira akantu, agusigira agasouvenir. So nko kuri iyi ndirimbo urabona ko Berry Music yashizemo akagakuryo kama, hari kugenda hazamo n'isubirajwi k'ibindi bintu birangizwa na nimba ndi kumva neza. So listen, hano ho turi kumwe pe. Baby come around my girl, I need you now, come here. Hey.
ati come around. Okay, video it is very simple. Nimba muri kubibona, nimba muri kubona scenario n'abantu babiri bari muri apartment cyangwa se mu nzu yabo cyangwa se mu kumba kabo, sinzi ukuntu nabisobanura, bari spending some time together, you know, yamuhaye ya night nyine yamusabaga. Burya ibintu byoroshye, ni gute mutabi ibintu rwose biroroshye, biri bari kubidusobanura hano imbere yacu. No, for real though, ndi gukunda simplicity y'iyi video. Iyi video it is very simple. Indirimbo nziza abantu ibagera indirimbo nziza yagera ku bantu bose bari mu rukundo. African ma, yeah, yeah, beautiful ma, yeah, yeah, African ma, yeah, yeah, beautiful ma, yeah, yeah. Nkuko mubwiye video iri very simple, murabizi ukuntu nkunda video ziri very simple, muzi ko nkunda utudetail duto tuba turimo, ntabwo video iba nziza kuko irimo ngo amafaranga menshi cyangwa se ibintu bihambaye, indege ziguruka cyangwa se amazu ari ku mazi. You know, video iyo yose wayigira nziza uramutse dushiyemo utwo twist utwo dukoryo. So hano Berry Music navuga ko yabikoze neza cyane, nkunda a simple video ariko ikatwa entertaining, so I love it. We know ma, baby give me that thing, thing, thing. We know ma, baby give me that, oh give me that thing, give me that. Indirimbo navuga sinzi nimba ari iki, ese twavuga ko ari ikirorira, ariko yaba ni ikirori ariko ikanaba ni ya detente, niyo gucilinga. So ni indirimbo vraiment wakumva muri mood yariyo yose urimo. Mumbwire mwebwe ukuntu mwayakiriye muri kuyenjoyinga gute muri iyi minsi. Ni indirimbo ndi kubona muri kureba cyane ku ma top 10 sinakubwira. So mumbwire mwebwe ukuntu muri kuyakira cyane cyane abafana ba Berry Music. Mumbwire antuka kuri njyewe hano ndi kubona umusore wacu yadukoreye umuti, yadukoreye ingoma. Hey. I need you now, no, 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 no. Nakubwiye ngo ni indirimbo wanabyina nkuko bari kubitwereka hano, urabona ko nyuma haje n'umubyinnyi, ariko itangira wabonaga ko ari abantu just bari enjoyinga some quality time. So ni indirimbo rwose yakujyana muri mood imwe ikakujyana no mu yindi, ugakomeza kuyenjoyinga rwose utarinze uhindura playlist yawe. You get me? You feel me? So ni indirimbo ndirantunguye cyane, ariko ni indirimbo vraiment nkunze cyane. Listen, mba nakubwiye no kutabushaka kumva, indirimbo iruzuye. African ma, yeah, yeah, beautiful ma, yeah, African ma, yeah, yeah, beautiful ma, yeah, yeah. Shout out to the video vixen. Nanone ntirangire ntamuhaye shout out kuko uyu mukobwa kabisa ntako atagize ku ruhande rwo kuduha you know sinzi ukuntu bigenda hagati y'abahanzi n'aba video vixen, kugira ngo ubone mu video vixen umusobanurire scenario and everything abe cool, ariko harabikora nk'umwuga. So okay, twabyemera tutabyemera n'akazi. So tujye tubaha shout out aba bakobwa cyangwa n'aba basore baba bari mu video clips y'abahanzi bacu kuko babikora neza. Indirimbo tuzi, you know, iyo hajemo gukina scenario cyangwa gukina ikintu bisaba impande zombi cyangwa se n'eshatu cyangwa n'enye bitewe na scenario abantu dusaba. So tujye tubereka urukundo abantu baba bakoze akazi kugira ngo vraiment video itugereho yuzuye 100% tubona storyline and everything. So shout out to her, okay? Yes, directed by MC Gigi and Bruno Bula. Since anybody so many amazing, shout out to them.
Oh my god, sinzi nimba ari njye ariko ndumva rashize igihe Berry Music nasanye indirimbo yiwe hano kuri YouTube channel, so ndishimye cyane kuba nongeye kubona ko ari gukora ingoma ziteye ubwoba, ko indirimbo yiwe ingeze ku mutima, biranshimishije cyane. Mumbwire mwe ukuntu mwayibonye hasi in the comments kugira ngo dukomeze tubiganireho, kandi of course nawe umwereke urukundo kuko nsiga link buri gihe y'indirimbo twasangiye hano hasi, namwe muhenda mukereka abahanzi urukundo, sibyo? 2022 itangira numvaga ari ibintu bizatuza, ukuntu abahanzi batubombaza n'imiziki, ariko uri kubona ko ari ibintu bigikomeje. Tugeze mu kwezi kwa kabiri nkuko nakubwiye harimo umunsi w'abakundanye, so indirimbo z'urukundo ziri kuza ku bwinshi hano. Rwose mfite liste y'indirimbo ziteye ubwoba, so ngomba gushaka umwanya nkasangira namwe. So uyu mwaka ushaka umwaka nanone uryoshye ku ruhande rw'umuziki, abahanzi bacu urabona ko ntabwo bari gucika intege na gato. So kuri industry y'umuziki w'abarundi kabisa, aha rwose nahabaye. It's amazing kabisa, mukomerezaho. I love your music and I can't wait to hear more and more. Mukomeze munyohereza ama titles tujye dusangira, munyereke ibihangano by'iwanyu tubisangire, mukomeze mugira urukundo, mukunda umuziki wanyu. Ni ibintu vraiment by'agaciro ukuntu mukunda umuziki w'iwanyu, mushaka gusangiza abantu bose nkurikije ukuntu musangiza. So ni ibintu vraiment bidasanzwe. So keep it up Burundian people. Thank you so much. Mwibuke mugenda mwereka urukundo, kandi nanjye mwereka urukundo ukanda subscribe kuri YouTube channel kugira ngo ntucikwe n'izindi reaction video cyangwa se n'izindi video nkuko nababwiye mbasangiza kuri YouTube channel. Ndabakunda cyane, ubwo turi kumwe nawe utamwindi video. Bye.